perang yang berlangsung antara Rusia dan Ukraina semakin tak terkendali. Ditandai dengan banyaknya kerugian-kerugian besar yang diperoleh Rusia maupun Ukraina. Kerugian dalam jumlah yang besar memaksa masing-masing kubu untuk terus memasok peralatan militer terbaru demi mencapai tujuan mereka di medan pertempuran. Baru-baru ini beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Rabu 16 Oktober 2024 yang memperlihatkan senjata self-propelled NATO sedang diangkut di Polandia melalui rute baru. Kemungkinan perbatasan dengan Belarus menurut perwakilan perlawanan pro-Rusia. Ada sekitar 5 kendaraan militer berukuran besar diangkut menggunakan truk besar. Peristiwa transfer peralatan militer besar ini membuktikan bahwa perang Rusia-Ukraina akan semakin memanas dalam beberapa pekan ke depan. Агентура русского общественного сопротивления из Польши прислала данные о перемещении сил и средств со стороны военной базы в Жешове по трассе в Люблин. Наш товарищ сообщает: интересного тут много, но глаза не попадалось. Сейчас нахожусь недалеко от известного Жушева. Это военная база в Польше, которую используют НАТО. И утром наблюдал картинку маслом. Колонна фур с САУ на лафетах. Интересно то, что двигалась колонна из Жешова в сторону Люблина. Если бы эта техника готовилась для передачи в Брюссель, то ее везли бы в сторону восточной границы Польши. Но направление на север показывает, что это, возможно, идет на границу с Белоруссией. Колонна была замечена на объездной около города Ниско. Известно, что в самом Ниско есть база подготовки сухопутных войск. Также там есть небольшое, но уже растущее кладбище военных, где завидной регулярностью хоронят погибших на Украине. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.